ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎꯗ इसाउन थोलक याबा लेना चिन्ना क्यादगी ngaktoknaba health services ki rapid action force senduna thabak hore haina health minister L Jantakumar na haikre huji paw sandong pizari इसाउन थोलक याबा लेना चिन्ना क्यादगी ngaktoknaba health services ki rapid action force senduna thabak hore haina health minister L Jantakumar na haikre ngasi kaisamthong kendagi manungda isauna awaba mayong nahalaba miyamda lengak na piriba tengmangi polam sing lemna yentholiba mafam sing yangsin bachappada minister L Jantakumar na paumi singda makata na phongdokibada isaw manung amadi isaw loiraba matungda makhal makha kaya gi leina sandorakpa yabagi oithokpa leibana sandorakadaba leina sing adu thenganaba thabak paikhatpani haiki imam ta इसी एक चावरे ना हाइबेडगी अकोई रेपिड एक्शन फोर्स मदु तौरगा अकोई हेल्थ डिपार्टमेंट याउंग ना मदुगा अकोई कन ना मदुगी मेडिकल अटेंशन दगी जगह जगह हजू जुसी पीरी इसी एक थुम बेल लोरे मतुंग दा मदुगी लेनांग मियाम दे मदु मदुन अलांग सिंग नुपी सिंग आन सिंग नाना बाउजी तो मदु तौरगा नंबर बिचिंग बाउको साइडोकवा फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप तो अदुन सिंग नियम जगह असि जगह जगह की लोकेशन सिंग येंगा कोई तौनगन कन होना जाए Minister ki khongsat aduna habo marak ngangom lekai habo marak oinam lekai khagenpali pankha ningom lerak kwakaithal thoksom lekai ingkhol lamhang singna mafam singda cheng amadi hawai na singba yeliba mafam sing yangsanke kaisamthong kendra gi cheng MLA na paishinduna laikre haina lana sandoli basi rajniti ki kudong saba lomna ba honarakpani masi laibak thiba amadi leba masa tada ba phomni isawgi akhanana pirak pacheng na konadabadagi ahen balaiduna cheng piribani haiki angla gumuna political lakho meeting lo bi ai na tagana negative aku attitude lei ba fin tamu sin ai bi pakhana sandok na cheng bhajin gre pisi ko do ke na mu chim sin je masi yara ko sin masin ta kan lep na ba madum hona ni maram de ko nyam ji sem kendal le bine bine sem victim na gane sin chagi victim na gane ada she thupi ai sin je na se lei ni nyam ji klap sin na sin je na se kana to bro ta to ambe kana to ko thada ambe mudu kan habu amna te but to balin te really thora ga sincerely mayam ni habi matam banguni je sino ko ngai be Muslim sing senglaba kumai Idul Fitr ki thoram ngase Manipur gi tongan tongan mafam sing da pangthok ngari ising isong maram oijuna mafam kaya da kumai asi pangthok pa yakidrabasu isaw gi awab leitaba mafam sing dadi kumai asi pangthok naki Imphal gi nupa kaithel lambi da leiba masajid ta angan ba yukta Idul Fitr ki thoram pangthoki Mayang Imphal da su Idul Fitr ki thoram laishon tensun galena pangthoki Moridasu Muslim Islenau singna Idul Fitr ki thoram pangthoki kumai asiga mai lenena angang singna yumda sangduna paisa niba atum mahang zaminaba amadi masajid lai khurumbana mapung ba thoram oiki Pawgi marthana tenba break amtang lawzari Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numitti lakliba June gi tang kundani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Movel Furniture Monsoon season ki oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da Mega Furniture Sale Shahadani fu fawbagi discount pizari asida natana modular kitchen khakka oina lebiba matamda dining set ama khudol oina pamjari nasimut lengsin biroksi Movel Furniture Quaketel near Imphal College Aptech Learning sahi kuntra and experience leiraba Mumbai Delhi Bangalore da leiba Aptech Center singa quality sa manana Imphal da professional course haibadi air hostess airport ground staff tourism management spoken English certified computer courses ni aikoi address Yakakol building Singjami parking Imphal phone number 7085440528 Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center
सेंटर की ओजा सिंह एग्जाम की सेम साब मतंग पांगी PCC फंगी स्टडी मटेरियल रेगुलर मॉक टेस्ट सजेशन चानखी SSLCE थागदब टॉपर होइनबगीदमक चुनारब कोचिंग सेंटर थाजब थंबियु। Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hamba nungayaktaba singidabat amatta naiba upaidi Jolib Sire amasung Jolib capsule rich and sinabiyo. Craig Zone gidi tata tis college di mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngoroi pista chalabni na adu suma takta superlink footing ge offer me amun piri sidi bas electric drum machine bagum na yoti sinya dudi sana gi mohut yang na sinya Bohagi mustard amari refined oil the taste of Assam Bohagi oil chabiu Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari adongi manak nakpa store dagi fangbigani chabada hauraba haksang soktaba Bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining masingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakpa yagani Bohagi mustard oil ब्रेक की मतुंग ताम नमोक्सरी मखाताबा पाउदा मणिपुर सरकार की कॉलेज संगी मनुंगदा अरिबा कॉलेज अमा ओरिबा बिष्णुपुर के CI कॉलेज असिगी हौजुक लरिबा गर्ल्स हॉस्टल की फिबम मवोंग मरिल ताद्रे हरिबा हॉस्टल असि लिसिंगनी मापंदा मतमदुगी एजुकेशन मिनिस्टर एल जंट कुमार संगा खिबनी गर्ल्स हॉस्टल असिगी अकोइबगी फेंसिंग निखाइरे गेट नामा याउद्रे कॉलेज असि मोंगसोंग ओइबदगी चंगबदा हंगोइबा फोंगरे बिल्डिंग असि अकोइबगी फिबम यामना सोक्सिले थोंग थोंगना अयाम्बा याउद्रे कासिंगदा इलेक्ट्रिक की मपोट मसे सिंग हुरान खिबदगी अमत लेट्रे हॉस्टल असि यंगसिंदबदगी हॉस्टल की मफम खरदा नुपा नुपी सिंगी अरोन मिलिचत चफम ओयबरा हाइबगी चिंगनब लेरे मणिपुर सरकार ना एजुकेशन दा अहेडम यंग चंगदना क्वालिटी एजुकेशन पुरकनब होनरिबा असिदा महरुई सिंगना लेगदौरिबा असिगुंबा नुपी सिंगी हॉस्टल असि अथुब मतमदा मियंग चंगदना मतिक चाबा गर्ल्स हॉस्टल अमा ओहेनिंगबगी अपाम्बा महरुई सिंगना थमलकले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थौबाल यूनिट ना इसिंग इसाउन अवाबा तारबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दलेबा मियोई सिंगी मतेंग पांगबगी थबक चथखरे मखोइना यारिपोक वांगखेम द चटुना अवाना तारबा सिंगदा चेंग हवाई मतेंग पीखरे हौजु लेसलकपदा मरिबा पाव अमहना इसाउन थोहलक याब लेना तिन्ना क्यादगी ngathongaba health services की रैपिड एक्शन फोर्स सेंदरा तबक होरे हैना हेल्थ मिनिस्टर एल जंट कुमार ना हाइक्रे हौजु पावगे नदी ऐसे बिने पिजेबे मणिपुर पाव तांग तले जरे मिन ताबी रुपना मपन मगहना खुरुम जरी